Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize kandi igitondo cyiza tubifurize weekend nziza kuri mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero mwese mwakanze subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kwa gatandatu birumvikana turi tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu turi mu mwaka wa 2024. Aya masaha rero tuje muri studio ikitaraganya kugira ngo nubundi tubagezeho amakuru yacu abagenda yibanda hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo rero icyo tubazaniye ni breaking news. Aho M23 yamaze kwigarurira utundi duce gusa ariko ku rundi ruhande imirwano ikaba ikomeje ndetse kuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo hashize tariki 21 nabwo urugamba rukaba rwaro rugamba. Icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe ugakanda kunzogera hanyuma ibindi byose ukabiturekera. Ngira ngo mu kanya gato cyane nahoze nganira n'imbone yanjye iri hano muri Warikare. Urenze rero centre ya Warikare ugakomeza ni mu birometero bitari bike. Ejo bakaba nubundi M23 barafashe agace kitwa Mubi. Aka gace kitwa Mubi rero bakaba baragafashe bitewe nuko imbone yanjye cyangwa se drone yanjye iri hano imbere ku mirongo y'urugamba ntabwo izi neza iyitere, ntabwo bahazi neza, ntabwo barahamenya, ariko abantu muzi neza niba ahantu hari ikibuga mumbwire kuko rwose barimo barambwira ko hari n'ikibuga cy'indege hariya bafashe hariya Warikare, ngo hari ikibuga cy'indege bafashe. Nje mama narinzi ko ikibuga cy'indege kiba hariya ari Pinga cyonyine, ariko bambwe ko hari ikindi kibuga cy'indege rwose M23 ku munsi w'ejo yafashe ikabaro yagifashe. Iki kibuga rero ngo uba urenze centre ya Warikare, iki kibuga rero nacyo ubu kirimo gukotorwa na M23. Iki kibuga ni M23 irimo iragikontorora gatanu kuri kagenzi kako. Ni kibuga cyifashishwaga nubundi kuvana hariya bya bicuruzwa cyangwa se amabuye y'agaciro. Ubwo nje niko mpitana nabibona, ndimo ndasanisha ngasanga kuko icyo kibuga birashoboka kwa gihari kuko murabizi ko aha hari company icukura itaremwe ndetse irenze imwe. So rero nuvuga ngo nicyo buriya bifashishaga bari gukuraho cyangwa se bari gutransportinga bari gutwara ari amabuye y'agaciro. Nyuma rero yuko M23 ifashe iki kibuga ise ifata kandi gace bita ngo ni Mubi. Ibiro bikaba byarabaye ku munsi w'ejo. Mu yandi makuru ku munsi w'ejo nubundi M23 nubwo aka gace bagafashe urugamba ntago rwari rworoshye. Ni urugamba ku munsi w'ejo indege zitwa za Sukhoi ndetse na za drone byiriwe biri kurasa. Ejo ikintu cyitwa Sukhoi ndetse na drone byiriwe biri kurasa muri ibi bice, ariko ntibyakwiye ko M23 yaje kugira itya ifata gace bita ngo ni Mubi. Aka gace ro kari mu ka Mubi abaturage bako bari bakarimo ngo abenshi bahungiye ahantu bita barimo kwerekeza ngo baturage bayo berekeje ahantu bita Gisangani n'abandi berekeza mu bihuru, abandi birukankiye mu bihuru, bamwe bahungiye mu bihuru abandi bahungira Gisangani. Niko amakuru arimo kugenda angeraho. Ntabwo nshaka kugira ngo dutinde kuko ndabona ikiganiro cyo muri iki gitondo amakuru ndashaka kugira ngo tuyinjiranemo na Vincent. Ndashaka kugira ngo ikiganiro cyangwa se amakuru muri iki gitondo tuyinjiranemo na Vincent kuko rwose ndabona waramutse neza Vincent. Komera cyane. Igitondo cyiza kuri twese. Yes, ndagira ngo tumanukane rero twinjirane muri aya makuru yo muri iki gitondo. Nkabangira rwose ngo tuyahere ndetse hano ku mirongo y'urugamba M23 nyuma
yo gufata warikare centre cyangwa se warikare zone already bamaze ko bafata ahitwa Mubi ndetse n'amakuru meza arimo aragenda asohoka ngeraho nuko hari n'ikibuga cy'indege kiri mu ibyo bice bamaze gufata. Ibyo nk'uko bivuga 23 ku itariki 19 yafashe centre ya Warikare, imaze gufata centre Warikare yakomereje mu tundi duce dutandukanye, ikaba yarafashe centre ya Warikare nta mirwano ibayeho hagati yabo ndetse na FARDC cyangwa abafatanyabikorwa babo. Barakomeje rero bagera ku kibuga cy'indege kiri muri Warikare, ariko General Topolo Karame Kapito abanza kukirwanaho kugira ngo batagifata. Biza kurangira rero ku itariki 20 iki kibuga nacyo gifashwe kubera yuko General Kapito yarushijwe imbaraga n'abarundi bari bahari barahunga, bamaze guhunga noneho AFC 23 ihita ikigarurira. Iki kibuga ese burandi cyaba ari cyakire n'ubundi cyifashishwaga mu gutwara aya mabuye acukurwa muri ibi bice, dore ko ahangaha hari sosiyete icukura amabuye yitwa ngo ni Alpha Mining. Hano hari sosiyete nyinshi zicukura amabuye y'agaciro, hari sosiyete Alpha Mining, hari sosiyete hari sosiyete nyinshi, harimo iz'Ababiligi, harimo iz'Abanyamerika, harimo iza Canada, harimo iza Afurika y'Epfo, harimo iz'Abahorande, ni nyinshi cyane ko zirenga sosiyete 20 z'ibihugu by'amahanga. Bakoresha rero uburyo bwinshi butandukanye, bakoresha icyo kibuga, bakoresha ikibuga cy'Igisangani, bakoresha za rokobuteri. Ni uburyo butandukanye, ntabwo ari cyo cyonyine cyakoreshwa mu gucuruza amabuye y'agaciro, kuko hari uburyo bwinshi abacuruza amabuye y'agaciro bakoresha. Ubwo rero nyuma y'iki kibuga bakabafasha kandi gace kitwa Mubi. Bafashe agace bita Mubi, naho ni mu birometero 36 uvuye kuri centre ya Warikare ugera no ku muhanda ugana Gisangani, ukaba uri no ku birometero hafi 12 ugera mu gace bita Rorona ko bafashira ijoro. Ubwo duce twose bakaba badufashe nta mirwano ibaye, kuko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bari bamaze kwikuramo bahungiye mu mujyi wa Gisangani. Ubu ngubu bakaba bari ku kibuga cy'indege, nubwo amakuru bavuga yuko bahungiye abaturage ndetse n'abasirikare ba FARDC bafite ubuzima bubi kubera ko nta miti bafite, nta biribwa, kubera ko abantu bahageze ari benshi cyane. Umujyi rero bakiripepure, bituma ibyo kurya ndetse n'iby'ibanze byari bihari bitabasha kubafasha uko bikwiye, bakaba barimo bata. Akandi gace hari agace uvuze, hari ubundi buce ngo bwafashwe muri iri joro, wenda ndagira ngo usubiremo abantu babwumve neza, kuko uhise uvuga n'ibindi byinshi cyane ntiwabanza kuvuga neza ngo babwumve. Ubuce bwafashwe muri iri joro ni ubuhe? Ni akandi gace bita Rora, kari mu birometero 12 uvuye muri centre ya Mubi. Mu birometero 12. Kitwa Mora. Rora. Ewana rwose ndabona ibintu bimeze neza, gusa ariko ngo FARDC nabo ngo hari ibindi bice bagomba kuzajya batakamo yo 23 baturutsemo muri biriya bice. FARDC urabizi ko gifite igice cyuvuye aho 23 imaze kuva tugera Gisangani. Ni kure cyane, ari ibirometero 440. Ariko muri iki gitondo twabonye amakamyo menshi ya 23 amakamyo agera mu 8 n'amajipo 6 y'abasirikare bagiye muri ibyo bice kugira ngo batangire batake igisirikare cya FARDC bagitere mu bice kirimo. Ariko amakuru avuga yuko nabo biteguye urugamba ko bazajya baturuka mu bice bitandukanye bataka AFC 23. Nk'uko tubikesha abanyamakuru bagenzi bacu bari muri bice, biravugwa yuko nabo bamaze gushyiraho strategy zifatika, aho bazajya bava mu bice bitandukanye, bava mu gice cyitwa Njigara, ku muhanda bita Njigara berekeza aho bita Rugu, bamanuka nyine ubundi batera za centre za Warikare, batera ibice bya Mubi, batera ibice bya Rora, ukabona bazajya bamanuka bava aho bita Oso bya Mungu iri mu birometero 120,
ya santere ya warikare ukamanuka za rubutu iri mu birometero 200 uvuye Kisangani. aho hose naho bazajya baturuka kuri bafite ingabo nyinshi cyane, hari ingabo z'abarundi, hari ingabo za FARDC, haba Wazalendo ndetse na FDL. ukabona aribo bafite ibirindiro bikomeye bazajya baturuka batera AFC 23. nareba ukabona uburyo ki AFC 23 ko yateguye izataka ibi bice nayo igana za Kisangani. ukabona FARDC nayo yaragerageje kugira ngo ibare izi nzira, noneho M23 yagerageza gushaka kwinjira muri Kisangani. ibyo byagora kuko twagiye tubona ibice byinshi M23 yerekanye nayo izarimo kugira ngo ijye Kisangani, nubwo ari ibice bigoye. ikaba yaravuze yuko inzira ya mbere izanyura warikare nyine ikomeza bita rubutu ikigera Kisangani. inzira ya kabiri ibe yava warikare ijye aho bita Puniya, ijye aho bita Kayiro, ijye aho bita Kindu, igeze Kisangani. yongere inzira ya gatatu ibe yava aho bita Puniya, ikomeze bita Kowe, ikomereze Pemberiba, ikomeze bita Ubundu, ibe yagera Kisangani. ariko ndakwibutsa ko aho ari ubu naho tuvuga nta Kisangani hari ibirometero 420. hanyuma hari inkuru hano yo kwibazwa, hari inkuru ngira ngo dusesengure twibazeho tunagire icyo tuyivugaho. hano hari inkuru yasohotse kuva ku mugoroba washize igaragaza ko kuri iki kibuga cy'indege haba haguye indege urumva ni indege byibajijwe cyane. iki kibuga M23 niyo iri kugikontora cyangwa se niyo yagifashe. iyi ndege yaba yaguye kuri iki kibuga cya warikare, yaba ari iyihe, bwaba ari ubuhe bwoko, yaba se donc niba ari M23 iri kugikontorora kikaba cyagoyo iyi ndege, ni indege ya Kinshasa, ni indege ya M23. niki wabivuga kuri iyi ndege yaguye kuri iki kibuga cy'indege kiri gukontorwa na M23? ntabwo ari indege ya Kinshasa, ntabwo biramenyekana iyi ndege ari iyande, kubera ko uruhande rumwe ruvuga yuko M23 igifata Kavumu yabonyemo indege zitandukanye, kandi nzima ivuga yuko inkuru abantu bamwe bavuga yuko iyi ndege ishobora kuba ari iya M23, abandi bakavuga yuko atari iyabo kuko indege ngo FARDC yasize mu kibuga cya Kavumu zari ibipfu. andi makuru akavuga yuko iyi ndege yaba ari igisirikare cya Uganda cyakizanye abasirikare ngo kugira bajye gucunga ibirombe by'amabuye y'agaciro biri mu mwabira byo bya warikare by'abanyamahanga b'inshuti na Uganda. bakaba bavuga yuko rero hari ikirombe kirimo ibice M23 yafashe, gishobora kuba ari icy'abanyaburayi ariko b'inshuti n'igisirikare cya Uganda. bakaba rero bazanye indege ngo bazanye abasirikare babo kugira ngo bajye gucunga icyo kirombe. bavuze ingabo z'abarundi, ingabo za FARDC, ingabo za FDL, ingabo za Wazalendo, kuba bagira icyo bakora nk'ibyo birombe ndabaha umutekano bigatuma batawucugwa. ntabwo amakuru aragaragara nyirizina avuga niba indege ari ya M23 cyangwa iya FDL nk'uko bivugwa. iya Kinshasa niyo bitarasohoka nyine ko yahaza nk'uko babivuga. Uvuga ko amakuru atamenyekana, ariko nakwiyumvisha ukuntu igisirikare cya UPDF cyangwa se cya Uganda cyaza gucunga rwose, cyaza gucunga ibinombe hariya. aho tuzi kiba ni muri Rubero, n'ubundi bakaba ariyo kubera ya operation bahozemo na FARDC ya Shuja. so rero ntabwo mpamya neza rwose, ndahamya neza ntashidikanya ko indege ntabwo ari ya UPDF, ahubwo birashoboka kuba ari indege ya M23. ntabwo nabyo twabyemeza kubera ko ibirango by'indege biriho ntabwo ari ibya Kongo. hariho ibyanki rero, niba kuvuza iby'ibirango hariho ibyiki ibirango biriho ntabwo bigaragaza nyirizina n'icyegeye gihugu, kandi AFC 23 ntabwo yigeze itanga umucyo ku byerekeranye n'iyi ndege, bivuge ko ari iyabo cyangwa igire urundi ruhande ivuga ko ari urwazo. kubera yuko mu mugoroba wanashize hari habaye imirwano mu gace ka santere ya warikare, aho
wazarego ndetse na AFC 23 babashije guhangana ariko AFC ikitwara neza igakubita wazarendo. Ibibazo rero birakibaza cyane indege ari yande kuko M23 ikimara gufata ikibuga cya Kavumu yigeze itangaza niba ari indege yafashe nzima nuko abantu bavuga ko zari zirimo ariko ushobora gusanga zari zahungishijwe. Urabizi ko ifata umujyi wa Goma yavuze yuko ku kibuga cy'indege hasanze indege ariko ntiyavuga niba ari nzima ubwo wagira natwe twasanze zarapfuye. Urumva rero biragoye ko target yari gusiga indege nzima mu kibuga cya Kavumu. Oya nanjye rwose mfite amakuru cyangwa se amakuru nkura ku bari aho ngaho banafashe ikibuga cy'indege, ambwira rwose ko nta kintu cy'indege nta gikoresho cy'indege cyari kirimo aho ngaho, ahubwo cyangwa iyi ndege niyo umufatanyabikorwa umuntu ufasha M23. Nabyo birakekwa ntabwo twabyemeza ko amakuru ntabwo dufite kuko hari umushoramari wo muri India wafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa asanga agira indege asanga agira amavuriro ashinzwe gutera inkunga umutwe wa AFC 23. Birashoboka yuko yaba ari indege yabahaye nk'uko ubikeka ariko ntabwo twabyemeza tutarabona amakuru nyirizina yizewe kugira ngo tuze ko yavuga nyine dufite ibimenyetso bidashidikanywaho byemeza ko ari iyabo cyangwa ari abafatanyabikorwa babo cyangwa ari PDF nk'uko bivugwa. Icyiza ni uko twahita tugashaka n'amakuru mu buryo bwimbitse tukaza kuyasanga afite source ifatika. Ubwo rero ntuze kwibagirwa, tuze kwibukiranya kugira ngo aya makuru tuze dufite source ihagije. Ikindi ni uko ingabo z'abarundi zikomeje kugira ibyago mu duce 23 igenda ihohora. Haravuga amakuru y'uko hari Colonel Ndikumagenge w'Abarundi wafashwe matekwa. Colonel Ndikumagenge ariko iri zina ko numva ndizi atari n'irya vuba hara. Akaba urumva Colonel ntabwo ari umuntu woroshye, ni umuntu umaze unamurebye ku ifoto ubona ko ari umuntu ukoze ari kumwe n'abasirikare babo benshi bafashwe. Bikavugwa yuko rero bafashwe matekwa mu bice bitandukanye AFC 23 yakitwa. Yafaturwa hano muri Sud Kivu. Muri Nord Kivu. Ko numbona bitoroshe. Twakomereza ku itangazo AFC 23 yarayisohoye. Iryo tangazo turikurikizeho rwose. Urumva ariko mereza we ku itangazo basohoye nona. Urabizi yuko twabashije kubakunze batangazo AFC 23 yasohoye rivuga yuko bagiye kwakira inzobere bo muri UN tugiye kuza kubera ku itariki 26 kugera ku itariki 27 kugira ngo zize zigirane ibiganiro nabo ku buryo iyo M23 yashyizeho ubuyobozi tukora muri agaciro ndetse n'ibindi. Yego urabizi ko nakubwiraga ko aba expert kuzana ku neza ya M23 ukabwira ko M23 ari uburyo bwo kumenyekaniyemo ko ari uburyo bwo gukomera. Ariko nkakwereka ko bano bantu bakenshi bazanwa no kugira ngo basore raporo berekana ko M23 idafashe neza abaturage ndetse n'ibindi. Nyuma y'ibyo nakubwiye rero AFC 23 twirwaneho irakanye yuko itazaba ikibonanye n'abo bayize. Mu rwego rwo kwirinda ibyo bintu byabo byo kuza babeshabesha bayitata, ni nko kuyitata rega. Ibyo nakubwiye ko baje kuyitata kugira ngo bamenye amakuru ibanye n'abaturage gute, ubu ikunze umutekano gute, kuko yari yashyizemo n'uburyo bwo kuzana ingabo mu bice ikontorora. Urumva rero M23 yabirenzeho itangazo yavuze ko ngo kubera impamvu zitabaturutseho kubera ibikorwa byinshi bafite ngo ko bagiye kujya muri ibyo bikorwa ko batakibakundiye ko babona n'izo ntumwa nk'uko bari babisezeranye. Muri make barabakatiye. Ntabwo naba ko bakatiye kubera ko ntabwo bakatira umuryango w'abibumbye ngo usigare uriho, ahubwo bahinduye gahunda. Ubwo se niba bari baje baraba bari he? Barajya kwicara muri kiriya kigo cya MONUSCO baragikisha sa?
ntabwo bari bazi ko bari batangaje ko bazagera ku itariki 23. ni ku munsi w'ejo. ariko ntiwanabyizera ushobora gusanga bari muri rewe 23 igenzura aho babizi. Ikigaragara cyo baje kuko urumva itangazo n'abarisohoye ubu habura amasaha angahe biragaragara ko baje. barimo kubera ko abantu ntiwabyizera nibo bakoresha abanyafurika ku buryo kubatandukanya n'abantu ubona aho ngaho byakugora. basanga bari banarimo 23 rikaba biri mu mubonano mu buryo bwo kugira ngo badatanga amakuru yabo yose nk'uko rero natubwiye kibiri bavuze ko bazagusura abasirikare bishyikirije AFC 23 bikubwira ko kubasura ari uburyo bwo kugira ngo bamenye amakuru menshi yimbitse batari bafite. twihute cyane gato cyane umbabarire tubanze turebe iyi nkuru ndagira ngo twakwanye tugenda ducambuwa twirukanka cyane kuko ndagira ngo duha abantu amakuru hakiri kare. Heineken ngo yahagaritse ibicuruzwa byayo cyangwa se gutanga inzoga zayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bifite aho bihuriye n'iyi ntambara ikomeje kuba muri Uburasirazuba? bifite aho bihuriye kubera ko amakompanyi mpuzamahanga akorera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amenshi yarahombye kubera iyi mirwano yatangijwe na AFC 23. yarahombye noneho abafashije nabo bakajya basahura ibikoresho byayo. amakampani amwe afata icyemezo cyo guhagarika ubucuruzi bwabo mu Burasirazuba bwa Kongo ariko Heineken yo siko bimeze yo yahagaritse gucuruza ibinyobwa byabo muri teritwari zose zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibibazo by'umutekano ndetse n'ibibazo byo gusahurwa ku mpande zihanganye ziri mu rugamba haba mu Burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu bindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. bakomeza ku itangazo AFC 20 na M23 bari basohoye bavuga ko bagiye kujya iminembwe. Yes, mbere uko wenda tujya ku tangazo se wenda iyi nkuru birashoboka kwa nawe utari wayimenye ni inkuru yangezeho nuko ngo kwa Gisekedi ariko ngo ntago byoroshye ngo kuko ngo wa muvugizi wiwe rwose yamaze kumutera inda uyu witwa ngo ni Tina Salama ngo akaba yaramuteye ndetse ngo ikaba imaze kugira amezi 6 aho ngo kwa Gisekedi ngo ntago byoroshye. Iyi nkuru wari wayimenye? Ntabyo nabimenya urumva ibintu byo kwinjira mu buzima bwite bw'abantu henshi. Aya ni amakuru narimbizi rwose ko utayamenya kuko aya ni amakuru y'indani iwanjye rwose mba nifitiye byakugora kuyamenya n'ubundi rwose ndabizi neza niyo mpamvu rwose ari n'icyo wayatangazaga. Wenda rero ihangane mbere ko tujya kuri iryo tangazo manze na iyi nkuru ni inkuru yangezeho ku munsi w'ejo ivuga ko uyu muvugizi wa Gisekedi witwa Tina Salama umaze igihe nyine agira Gisekedi ngo yamuteye inda. Iyi nda ngo ikaba imaze kugira amezi 6. Iyi nda ngo ikaba iri kuri koroza mu muryango wa Gisekedi aho rwose ngo Gisekedi rwose ngo yabuze amahitamo umuryango rero ukaba ukomeje kugenda ugaragaza rwose ko nta byishimo n'aka na gato gusa ariko ngo hakabaho gukinga ikibaba kugira ngo nk'umuntu nka His Excellence cyangwa se nka perezida nka nyakubahwa bidakomeza kugenda rwose bimwicira izina. Ariko uyu Tina Salama ngo akaba avuga ko nawe agomba gushingirwa urugo. Urumva ko ibyo kwa Gisekedi ntago byoroshye mu by'ukuri. Vincent twakomeza n'iryo tangazo ako karagaciyemo yari nka breaking news cyangwa se update. twakomeza ku itangazo ryasohowe na AFC 23 itangazo ryasohowe ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 ni ku munsi w'ejo hashize rigira dénonciation des attaques contre la population y'Abanyamurenge Dominenge. Ni nko kuvuga ngo kwamagana ibitero bigabwa ku baturage b'Abanyamurenge batuye muri Remera. Sinzi niba byose nabisoma kuko ni itangazo rigizwe n'amapaji 2 cyangwa nasoma igice kimwe. Soma gerageza usummarizinge nibyo byiza kugira byihute. Baravuga rero ko ashize imyaka 8 mu gace ka Plateau ya Minembwe haboneka ibitero bitandukanye aho abamayimayi aho FARDC aho FDLR
batera bafatanyije n'abanyarwanda batera abanyamurenge babita ko ari abanyarwanda bakabagirira nabi. Niyo ngingo ya mbere ikivuga. Ingingo ya kabiri iravuga yuko ibyo bitero bikorwa hakoreshejwe intwaro zikomeye zinyura ku butaka, hakoreshwa drone CH4, hakoreshwa SOE 25, bakangiza ibikorwa remezo ndetse bakagirira nabi n'abasivile babangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kandi hariho agahenge nk'uko katangajwe na Angola ndetse na Katari. Ingingo ya gatatu ikavuga ko ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa harimo abarundi FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi bakoresheje indege z'intambara zirimo SOE 25 bakarasa ikibuga cya Minembwe, bagasenya icyo kibuga ndetse bikagirira nabi abaturage, aho byatumye uburyo bw'ubwikorezi bwangirika bwo mu kirere ndetse n'ubundi, ku buryo abaturage batuye muri za Minembwe batabona iby'ibanze bakeneye. Ingingo ya kane ikavuga ko itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2025 ibyo bitero byakomeje, aho bagiriye nabi abitwa abatutsi b'abanyamurenge bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyine, harimo FARDC cyane cyane Colonel bita Gayi n'uwo bita Major Papi bafashijwe n'abamayimayi ko nibo babikoze, bagakora ibikorwa by'iterabwoba mu gace ka Fizi, mu gace ka Mwenga, mu gace ka Itobwe, mu gace ka Uvira, ndetse ibyo bikorwa bikaba byanashyigikiwe na FDLR bashyigikiwe n'uwo bita Colonel Hamada wo muri FDLR ndetse na Major Safari. Ibyo bikorwa rero bikaba byakomeje kugira n'abanyamurenge bo muri Minembwe. Ingingo ya gatanu bakavuga yuko ibice byatewe cyane ari Rumbiri, Mikeke, Murumbe, Gakenke, Nyaruhinga, bikaba ari ibice ngo byatewe cyane byibasiwe n'aba ba FPR ndetse n'ingabo za FARDC. Harimo igice cyita Muriza, igice bita Karege, ibice bita Gakangara, ibice bita Bigaragara, ibice bita Mukoko, ibice bita Kahwera cyangwa Sekaganda, ibice bita Kivumo, ibice bita Kwirumba. Abo bitanyi rero bikavugwa yuko bagiye batera baturutse mu gice bita Wezero, bagaturuka bita Fizi, bagaturuka bita Mukera, bagaturuka bita Murima, ndetse bagaturuka bita Mukoko, bagaturuka bita Nyaruhinga, bagaturuka bita Karege, bagaturuka bita Rugezi, Kabandu, Musirika, Ibumba, Kipupa ndetse n'utundi duce dukikije Minembwe. Ingingo ya gatandatu bakavuga yuko ibice bya Uvira harimo ingabo z'abarundi, harimo ingabo za FARDC ko bakomeje gutera twirwaneho ku itariki 21 bagatera twirwaneho iri mu bice bya Ruhura ndetse na Barati. Agace kavuga ko insengero z'abanyamurenge ziri muri Uvira zasenywe, ibyabo bikibwa, bikozwe n'Abazalendo ndetse na FARDC ndetse n'abapolisi. Abanyamurenge bakagirirwa nabi, bagafungwa, bagatotezwa, bagakorerwa iyicarubozo, ndetse abandi bakaba bagifunzwe n'Abazalendo. Agace ka munani bakavuga yuko ibitero byakomeje mu bice bitandukanye ndetse no kwiba, gusahura, guhohotera abanyamurenge, kubagirira nabi, kubabwira amagambo mabi bitwaza yuko ngo ari abatutsi, ndetse bakabakorera n'ibikorwa byose bibabuza amahoro. Agace ka 9 bakavuga yuko ibikorwa bikomeje kugirirwa abasivile hakoreshejwe imbunda ziremereye, hakoreshejwe n'indege, ko ari ibishyira mu kaga ubuzima bw'abaturage. Agace ka 10 kikavuga ko imenyesha amahanga ndetse n'abaturage ba Kongo ko ibikorwa bitazabyihanganira, ko bifite uburenganzira bwo kwitabara no kurinda abaturage, bigiye guhagarika ubwicanyi bwa jenoside ndetse n'ihohoterwa rikomeza gukorerwa abasivile b'abanyamurenge iherereye mu bice bya Minembwe. Nicyo itangazo rivuga. Hanyuma bitakwira rero ngo yakamejeje rwose ngo ari kubwira Abazalendo ngo hano ubwo twagiye hano muri Uvira muri ibice ko bagomba kongera imbaraga ngo bakagarura umujyi wa Bukavu. Bitakwira yavuze yuko bagomba kongera imbaraga kugira ngo bashyigikire Perezida Felix Tshisekedi
ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira bashyigikire FARDC maze babashe gukura M23 twirwaneho mu bice byose yafashe ngo ko igihe icyo ari cyo cyose bashyigikira Tshisekedi ngo ibi babigeraho. Ibi yabivuze rero mu gihe yari ari gutoza abazarendo bashyashya abaha intwaro abaha imyambaro abandi abaha amafaranga ndetse n'ibiribwa, avuga yuko rero igihe cyose agihari azakomeza kurwana kuri Tshisekedi no kwambura M23 ibice byose yafashe. Hanyuma se muri Uvira biramutse bite ku makuru umaze gukurura? Muri Uvira ubundi bitakwira niba rivuze yuko akihumeka uyu mujyi wa Uvira utakwigera ufatwa na M23 ngo ko uyu mujyi ugomba gufatwa nk'umujyi uzahobora indi mijyi yose ndetse n'uduce twose M23 yafashe. Avuga yuko ngo byaba ari ubwa mbere ngo uyu mujyi bibaye kuko hari n'ikindi gihe ngo uyu mujyi wari uhari utarafatwa n'inyeshyamba ngo mbere y'uko Repubulika Demokarasi ya Kongo yindura izina ikaba kuri Zaire. Abavuye muri Uvira aribo babohoye ibice byari byafashwe nk'uwo bita umwanzi, ariko ubundi nyine ikibazo kiracyari cyinshi mu baturage bari muri Uvira bitewe n'uko bari kubona Wazalendo iri kwikusanya, bitewe n'uko bari kubona abarundi bavuye mu bice bitandukanye bikusanya, aba FDLR, ba General Hamada, Ibaka ndetse n'abandi. Bikavugwa yuko ubona ko isaha ku isaha igihe M23 yari iteye muri Minembwe abanyamurenge bari mu bice bakitwa ko bakizirwa nabi. Aha, ndumva ibintu bitoroshye. Ntabwo ibintu byoroshye kubera ko urabona ko icyo babicishe haba bitageze haba kuri Wazalendo haba ku Barundi, kubera ko M23 imaze gutanga itangazo rivuga ko igiye kubohora Minembwe, kuko kuri ibintu biri buze kugenda nabi n'ibi bice bitandukanye. Yes, ubwo rero ndagira ngo niba nta yandi makuru tukurekure. Andi makuru twazageza ku bakunzi bacu bukeye numva ariyo gahunda twatanga umunsi mwiza. All right. Yes, nguko rero ngayo ibyo nibyo muri aka karere k'ibiyaga bigari ibintu byamaze gukomera. Ku bantu mudukurikiye rero rwose muzi uko ibintu byifashe cyangwa se muri gukurikirana uko ibintu biri kugenda, nuko iyi Uvira nayo birasa naho rwose ariho amaso yayo M23 yayerekeje. Ngira ngo inzira cyangwa se urugendo narabibabwiye ndababwira nti nyamara M23 ntibamaze bakimara gufata hariya ahantu bita ngo ni centre ya Warikare. Narababwiye nti M23 gahunda yindi bafite no guhita bamanuka bagakomereza ahantu bita za Kisangani. Hano ati fayita ati ibirometero byinshi cyane. Ni ibirometero byinshi cyane. Wahambwira ibirometero bavuyemo bava Bunagana bakabageze muri Sud Kivu, bageze za Warikare. Ibirometero byinshi cyane uvuga ni ibihe. Ngaho noneho reba FARDC bagiye kuzajya batera baturutse mu birometero hafi 200 na Gisangani. Ubwo bazajya baraba baje gutera M23. Ibaze rero ibyo bice nabyo nibigeramo hari hasigaye ibirometero bingahe. Urugamba ni imibare ibintu ntago byoroshye. Sore bararwana ewana kugenda urugendo sore bafite n'amaguru rata, bafite rwose bafite imbaraga pe. Umuntu aramara urugendo rw'ibyumweru 2 mu nzira agenda mu nzira rwose ibyumweru 2 akabikubita akabikegeta. Ahanyuza agenda rwana bakubita ewana. Barakomeye abasore rwose barwanye urugamba. Nuko nyine abantu bose ntago babyumva kimwe, ariko abasore rwose baciye impaka pe. Impaka zo baraziciye nkuko bigenda bigaragara. Aha, hari ikibuga rero, iki kibuga ndabona umutaramo arabisobanuye. Nose iki kibuga cyitwa ngo iki, hari ikibuga hari ubundi hariya muri ubwo nyine hariya za Warikare hari ibibuga 2. Hari ikibuga cyitwa ngo ni Kigoma. Iki kibuga cyitwa ngo Kigoma kiri hafi ya Warikare centre ku zone. Ikiburani cyo bafashe ikibuga cyitwa Kigoma. Iki kibuga cyitwa Kigoma
M23 nicyo yamaze gucakira kuko n'ubundi ni gato cyane na centre ya Warikare niho navango M23 nicyo kibuga yafashe ko numbona bicangaranyikije kuko hari n'ikindi kibuga cyitwa ngo ni Kirambo ngo cyo kiri hafi ya Mubi ubwo ahubwo byombi yabifashe niba yafashe Mubi n'iki kibuga kirimo ibibuga bibiri by'indege ahubwo ubwo M23 already irimo kubikontorora icyitwa Kigoma n'icyitwa Kirambo hafi ya Mubi ngo iki cyo kiri hagati ya Boboro naho bita ngo ni biro hagati ya biro ndetse na Boboro mu birongo iri mu birometero 36 na Warikare centre basore bararwana pe cyo nibwo twavuga ngo Warikare centre Tombe ibirometero 36 muzi ukuntu bingana kubigenda n'amaguru nk'abantu mwe aba basore ahangaha babarwana nk'abasamurahi nicyo kintu maze kubona cyo iki cyo maze kukibabonaho bararwana pe ibibuga bibiri rero byombi biri hano muri Warikare already Tombe ndimo ndagenda ngana ku musozero kuko uyu munsi ndashaka kubihera ikiganiro kigufi ikibuga cya Pinga kirageramiwe ingabo nyinshi zari zaragiye gutabara hariye nyine ubwo urumva ni hara muri centre ya Warikare abenshi bari baravuye hano za Pinga berekeza iyo ngiyo centre ya Warikare mu kurwana rero bari bazi ngo baraziza nibarangiza gusubirayo basubira inyuma za Warikare za Pinga none kumbi ntabwo bigeze baresista cyangwa se ngo babone imbaraga zibasubiza inyuma baratatse barabatagararanya abandi bahungana n'abandi iyo ngiyo za Gisangane no muri ibyo bihuru by'iyo ngiyo twahoze tuvuga abari basige hano za Pinga nibo bakiriyo kandi bakubwira ko ari baki igisobanuro ni ikihe Pinga nayo iki kibuga cya Pinga mu masaha ari imbere dushobora kuza tubabwira ko cyabaye Tombe kuko ngo izi ngabo zishobora no kuvamo hano muri Pinga zitarwanye nyuma y'ubwoba bafite Pinga ishobora kuvamo batarwanye makuru ni menshi cyane my friend iyi teritwari ya Warikare abasore barimo barayora kabati ni teritwari wampaye inka kuko ngo ni teritwari nini niyo teritwari iruta izindi hano muri Kivu y'Amajyaruguru ni teritwari ifite ubuso cyangwa se kilometero kare ziri gukabakaba hafi z'igihugu z'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa ariko iyi teritwari nubwo ari nini cyane ibice bituwe ni bike kuko ngo igizwe n'amashyamba ahatuwe ni hato ikaba ari teritwari ku rundi ruhande inazwiho kuba ifite ikintu cyitwa ibuye ry'agaciro rihambaye ryinshi ngira ngo twavuze ibinombe birimo uko bingana hariya ibintu biri hara ntago byoroshye ni uburyohe kuri aba basore ba M23 bari kurwana nk'abasamare bari kurwana no kwiyahura ubwo rero reka dusoreza hano ikiganiro mu yandi masaha nikomereze nigane na drone zanjye mu yandi masaha nze mbahereze icyitwa idonido mbaha amakuru mbabwire noneho sasa mu bice byose ubwo ndatekereza ko na drone yanjye iri hano muri Sud Kivu nayo iraza kuba iri update turamuterekaho tugenda tureba no mu bindi bice uko ibintu biri buze kwa bimeze gusa ariko nshimire cyane imbone zanjye ziri hano muri Warikare zadusezeranyije rwose ko zigomba gukora ibishoboka byose amakuru ntitwongere kugenda dupfundikanya amakuru tuzajye tuyafite ari inkekwe iyi timu rero rwose ya Warikare ndayishimiye cyane mu by'ukuri muri rusange
Yes, nguko rero ngayo, reka mwese abo twabanye nkomeze mbifurize kugira weekend nziza. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituru gihe kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 75.